Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bavandimwe b'Abayisilamu, amahoro n'imigisha by'Imana bibe kuri mwebwe, haba Abayisilamu ndetse n'abatari-Abayisilamu, haba abari mu Rwanda ndetse n'aba diaspora muri rusange. Rero tuje kubagezaho inkuru nziza ko twabafunguriye cano twahisemo kwita Islam Rwanda TV. Iyi cano igiye kugica ibiganiro bigiye bitandukanye, byaba ibijyanye n'idini ya Isilamu ndetse n'ibivugirwa mu dini w'Isilamu, haba ibigaragara muri hadith ndetse no muri Qur'ani ntagatifu. Mu by'ukuri rero tubifurije ko mwaduha ikaze mutugaragariza uko mubibonye, haba muri comment mutubwira uko bimeze, hanyuma mugakora subscribe, mugasharinga video tugiye kuyadushyiraho, kandi byose tuzabifatanya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam Rwanda TV, nge nawe hari ikintu gishya cyo kwiga Quran and Hadith.